kum kajing penkre ban pedang burom ya kasngi bakrau na kamanta kipat benreu kata ban pedang ya kajing wan longbreu jong utrai Jesu Kris ka bajutep kum ka Christmas kum juru ban penyar ya kajing it jinga teli na kalyang kibor ka Bethany Outreach Hospital nongpo kila pelong ya kajing Rakhe ban pedang ya ka Christmas hapo kane ka caka sumar ka balatip kum ka Advent Christmas celebration hakane kajing Rakhe lasaki ya kajing Aiman Simlang dau director ka Bethany Outreach Hospital u Dr. John L. Sailo rentatiang nang ta uwei na kinongkren basyempang ka jala uba bishar hek ki doktor jongkane ka hospital harangkat barki staff nurse barki wekiwe kinongkre jongkane ka caka sumar haswa ban sedang ya kajing Rakhe layo ka jing duai ka bakerpang lengba ikong badon lang nongphun bot pat ki jingruai ki basnyam balarwai de kinongkre jongkane ka hospital lasakiru ya kajing pun ipu iping ya kane ka hospital lengba ki light boper Rakhe ka Christmas hakaniga hospital jungi kumungi jule amanu snap nadu ba wana hakaniga jaka but stangi hakaniga hospital anongpo musnam 2014 bi hakaniga Christmas ka basan kumungi rayo hangni bar kumunga ong ya songo yu play ba ula ai kau Christmas kau wege Christmas shaka wege Christmas but kadang bi kisdam kina shemba ina ya bon ki ba shimbanta bagi program ko prepare bargangai kedi ka jing penlong Christmas Advent Christmas akadi hospital kan wanra bon jing mentoy bagi ya itu lang bargajing pete song yi kinong tray jo kedi hospital bless you man Tikai ka message na kalian ka Bethany Outreach Hospital siki pajba boro ki babkin Rakhe mentaya ka jing wan long breu jong Jesus Christ kalong ni kepala ong long kren bende ka jing ban Rakhe ya ka Christmas ka ni hospital kalong bangenya sam para mangi ka jing e ka bawan to no blai lamba ka jing ka Jesus Christ